Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo na Stoici Gaming kanalu. Danas ćemo igrati GTA 4 ljudi. Nisam dugo snimao tu igricu, ali danas je snimam. Evo ljudi, malo ćemo se zafrkavati po gradu. Evo, ubili smo ženu, uzet ćemo motor, malo se idemo provozat. Malo ćemo zafrkavati pješake. I dedo, ne smiješ da me gledaš, dedo. Nemoj da bežiš, brate. Nećeš živ ostati, nažalost. Hajde, da ubijemo još nekoga ljudi. Da vidimo imali pješaka još negdje. Ganja me policija ljudi. Sad ćemo malo njih ubijat. Zaškavat ću policajce. Evo im jedna vatrena bomba, kako ja to zovem. Ne znam kako vi zovete, ali ja zovem vatrena bomba ljudi. Ajde, gdje je ta policija? Jesu smorta, ne mogu me naći, što idem pješi. Evo ljudi, sakrili smo se kod auta i ovdje. Čekamo policiju. Uzet ćemo džipa. Moramo se žice spojiti da upali. Evo, upali. Krećemo. Kako su smotani policajci u GTA 4. 2 minute me traži. Jes dosadna ova policija. Sad ganja, sad ne ganja. Ubio sam već 2 ljudi. Idemo još malo ljudi ubijat. Kakav drift. Kakav drift. Evo isti džip ko mene. Ima pješaka da ima ugađa. Evo, jednog smo iz auta pogodili, nevjerovatno kako smo precizni ljudi. Nismo ga ubili, samo smo ga ravno. Kako smo precizni. Evo, i drugog smo ubili. Šta nam sad na cesti bilo? Čokoladno mlijeko. Djaca neki ljudi. Kako smo precizni. Nevjerovatno. Kakavskog. Ne, vi dede, ne smiješ dedo da prelaziš cestu, rekao sam ti. Evo ljudi, slomio sam u kičmu. Nogu, dobio je frakturu, lubanje, svašta. Ne može da ostane živ. Vidi ovaj pobjegu iz auta kad je vidio mene. Kakav drift, kakav drift. Evo, pun pogodak u glavu. Idemo sad malo iza... Ljudi, kako, ja mislim da sam kičmu slomio, sad neću moći hodat. Nisam. Aha, evo policija. Ljudi, napišite u komentare kakav sam pucaj. Hajde su me ubili. Jer sam imao malo života. Skočio sam iz auta ljudi, prije toga su me ljudi pucali i policajci. Evo, idem malo u bolnicu ubijati ljude. I čekat ćemo policiju dok dođe pa ćemo ih gađati u bolnici. Sada uđemo u bolnicu, vidite ovdje ljudi koliko je bolesno, nevjerovatno. Evo ovdje, gledajte sad svi čučaju dole, sakrivaju glave.
Jedan preko stolice preletio. Medicinske sestre bježe. I puće glavu moj stup tamo. Dobro. Uzela masku žena. Mrtvac, nažalost. I bit ćemo dobri i nećemo više nikog ubijat. Još ćemo se malo provozat s autom. Malo ćemo driftat po gradu, ako nas policija ne uhvati. Uzet ćemo Super GT, ljudi, moj najdraži auto u igrici. Nije loš za drifta. Dararam. Još ćemo se malo provozati. Ljudi, sad imamo nešto za kraj. Sad ćemo se sletiti, vidite šta smo uradili. Vidit ćete šta ćemo uraditi. Pogledajte sad, ljudi. Ništa od toga, moramo još jedan pokušaj. Ne smiju nas ufati, ne. I točka pred njih. Ne možemo, mislim, voziti više. Ne možemo, ljudi. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.